Oshigwana omwarara po nawa nandi popithe momutenya nguka gonena. Nena ka video konena otatu ka potseni kombinga yiikulya shinasha negameno nepango lyomukithi gosuuka. Ya opo tuuveko nawa kutya omuntu gosuuka otali naana shike, otali ngiini nosho. Ya otandi gandja mbili oka video hano shinandi kaninga mbala. Kwamba mwakala mwalandula ondali tandi ningi omapekapeko. Ya opo ndimupe uuyelele wuli hwepo. Ya iikulya komuntu ena osuuka oyili ala pamaludhi gaali. Iikulya yina osuuka niikulya yaana osuuka. Osho wuna okuyitala konga. Iikulya yina osuuka, iikulya yaana osuuka. Owuna okutseya kutya ino pumbwa ku mixa iikulya medhina lyo balanced diet. Yeah, otoli as simple as possible. Yeah, otoli as simple as possible. Forget about the balanced diet for now. Balanced diet treating for now and then otovurura kuchikuja. Full plate with everything, protein, carbohydrates and vegetable together. Maro runji kara uvite kucha otoli simple. Ngeo wajei boiled egg anando kulinende weli kanganga eto turako komongwa eto nomea ushagwana. Ngeo wajo nyama no spinacha eto nomea ushagwana. Ngeo waje inando kulija furuka nende jakangwa eto nomea ushagwana. Osho una kuitala komanganga. Ya esiku ya shiri uvite kucha ayo ndani unene siku shiri tandiri nawa to vurira kujo balance diet awe. Maya jo balance diet njono haitu chota tukambadhara kuturi kuja kumwe haitu ningitha tukare itaturi nawa. Shashi paifo ndina kuja nandei ojo alike ete nomea paifo na jo balance diet otape anda hakutura pomboroto wete ngao ndeshio nanenga. Ya olutu ethimbo limwe haru kararwa hara kuvururukwapo ya ko digesta those complex meals o balance diet anjita tupobi. Ya okuja vururukwa eto jara nga simple. Ngeo waje omayi wega kanga nende wega furukitha eto nomea. Shaira kujino jana ndoshima shino suka. Tandika ya miikuja nezo no ya no suka na mbi no suka opo utse kuja shipi shino suka na shisha no suka. Ya no kara noho wa uwete kucha kese siku na kujo breakfast. Ngeri no sonjara inojo breakfast. Ya inojo breakfast ngeri no sonjara. Ya ngui hojo breakfast shasho kuna antu ya mwihaya jonguro nene imironga kujo nguro nene just because antu tajo breakfast is the main it's the what? It's the important no important meal of the day. Na ngei hojo breakfast nendi hojo nguro nene wa khore kujonguro nene ruturo yotaru kurongore shiri monjira inojo breakfast. Ya ngaongero wapititha po wirido ntumba inoja urwa vururukwapo notaru rungu nei kuja ihembia iri mowaja inairungwa nawa taru processa nei ni maifenzo. Ya ni tutakithira no balance diet akefe thimbo na shipumbiwa ikuja imwe oshapumbiwa tairiwa oaike tejare apuro jwarike ete nomea na ndipumbwa tandiji ikuja ihiri mokaha o shimbobo no nyama ni vegetable ne apura tekanwa no hontako imati thimbo limoto shijaro shwashiketo nomea opo wajanga. Ya paifa kutha no pena noka notebook kwe opo uninge unotinge kuja ikuja ino suka ni kuja ini ano suka ikuja mbino suka oteitura ni red list. Iri red list shashi you have to be very careful. Ya shoto iri shashi no shawe iri ikuja mbino suka muyoene nende shawe shiri orututaru nyanyure taru ningo suka. Ya ikuja nzono ne orunji na ipumba kuli wakehe siku shashi nende kehe thimbo inopumba kehe thimbo otoji kuja orutindo no shashi kehe thimbo weiri orututaru nyanyure taru ningo suka keno orutusha thimbo runaro suka keni kuja bino unakuka wishi oposhoto ningo tori ushikucha mbino ndalire narita ndiriwe paifo tejara shino shano suka. Okay, o red list onzono ne tatu popi tatu tikuti mbobo oruishi makoroni mboroto ihakautu slaenga ihakautu zituhore ontaku nzono
imbobono shotopsko ya mohati shepungu hwepo makashivure orindiri kapa mwashiri hwepo aramara nasho ruto harunyanyurare taruningo suka ya zono ya ice cream uleke magadhanu wango no canor oil no seed oil no sunflower oil magadhanu ngono anua ugarungwa mo ugeri inflammatory kage shinana na wohaga kageri na wako suka tunambira kushuna ko feti ya maro tunakukarongu tatuli ofeti ndono ya umbisikiti uleke chocolate ikuki kakashima sharungwa musira cornflakes and wheat bix in my hands on mo red list kenenge weshiri ontenya puito keshija ko matango to jararum nende unanga pauna ku ganjo pito korutu inoja ikujanzo inosuka ya paife tweni ko green list njino yo favorite yanje shashi oyitatu irongo ikuja mbiyana osuka ya ongashini onyama adike kucho oyohi oyoshinguru oyoshikombo oyonzi ya onyama adike oyonjuhwa adike kadino suka ihape ngasho mboga ngaye tuyonji yoshiwambo no spinach ya spinach ndihore shasho spinach uhaivuru kurongwa nukukunwa nupueta imena anawa moshikunino tovuru kukauna moshikunino shoye tokaho mixa nando nomboga njoshiwambo takainingo soft nawa ya yoiri izikucha unayo ina meta yero ya gwanara kukara tai supply okombitha yoye no ikuja at least shano suka kukumba kaino suka that's why homono yarongithwa me Greek salad kakeshimwe ashiturwamo Greek salad kashina suka shirongero tsenita smoku mixane kwetu mono tatu mixa mwishe ini imwe yano suka ya matatu turamo maapura ya matatu turamo ini mishe imutapwa ne dressing atwe turo suka kashirimo njira shasho Greek salad ya ningwa irarakano jawo kuganja ikuja ya no suka ruturuthuwe poto ngondajo Greek salad tikarara shera kujo ruturanjo rwathua poko suka ko kunyanyuro suka avocado oshowo ya avocado nayo kaino suka shoshima tishimwe shana osuka ya mo green list natango muna itira o cauliflower no broccoli no cabbage adikendo no kadino suka omai nako kageno suka ngero that's why ngero waningei wajo mai eto nomea no joshima nande shino suka inoka wetha po mboroto shasho atukara no balance diet inoka wetha po mboroto medina jo balance diet nwaro jaro mai ngono eto nomea urutorwa nwanga urutorwa vuru kwa poko kunyinyiro suka ya ndio wajo kapana eto nomea opo ya thimbo limoswa unakujanga inoka rake thimbo torara kana balance diet mahini nako kageno suka chisa nayo kaino suka ya puno plain yogurt nazo kadino suka I think no maere plain nako kageno suka ya kakeshimo wa sha favoring basha turo suka upo kashishiwe oshino suka ngeo shino suka ya ikuja nzono iri mo red list mo green list ya itanu nuna mwene totara erise totaranga kuja shohoranda ikuja ini iri mo green list upo ukareto vururukitha poruturoe kosuka noko kujikuja ino suka which is mainly carbohydrates o protein odinji kadino suka yeah opunane ikuja imwe yaturwamo orange list ya nzono toiri careful tomete nayo shasho ino suka kaino iro suka yopa ushitwe ngashi iimati aiko irimo orange list omapula omabanana ombe onyandi onkwiu omamengo munao opumpkin sweet potatoes no makunde ikuja ihenzo no irimo orange list kaino suko injima ino suka ya nayo kaishi yokuri wakake siku nende
kehe thimbo tolyo opuna okukala puna oshiyimati no oshiyimati lyale thimbo toshilyo puushi kutya owalya oshiyimati esiku ndyo. Inopumbwa noho okulya iiyimati oyindji ngaashi thimbo limwe otatu lombwelwa iinima ngambi hatu lombwelwa owapumbwa okulya iiyimati 5 mesiku mbyono pamwe oyo tolya ala opuwo itokalya shimwe shili shaashi oyindji unene ngele otoli oshiyimati opuwo owalya oshiyimati otoshili niikwasuka ethimbo tolya iinima yosuuka oyo nzono. Ngele owalya pumpkin nalyo ewanawa olina osuuka no sweet potato mara oyili pokati tuyilongeni ngawo oondunga kehe shimwe oshitoye ngaa oshitoye shaa weshilolondo oshitoye shina osuuka aantu otaya pula mena kathingo otenu shikano otonu omeya muntu gwandje kutya omeya ogalomoka kutya omatalala kutya onga geli still kutya onga geli sparkling omeya shaala inaga flavoringwa ngaashi nga gatulwe flavor the fruit flavor and so on ngono otapeya gakale gena osuuka ngele iho vulu kuna omeya geli angeya shaashi aantu yamwe otati nga omeya ohaga ningindje nayi tulamo okamongwa kakena kaguna problema komuntu ena osuuka actually ohagu kwathele olutu lukumwe shaashi ohagu kaleka omeya molutu nomeya oto vulu okuna coffee inayi osuuka weitula ala omahini nande okuli nende tea nende green tea inoyi tula osuuka osho tonu ngawo ontaku oto vulu okuyinwa mara ontaku yitalako ngaashi watalako iimbombo nomalwiishi niiyimati noshiko oyina osuuka itoyinwa ando ngele wahala okukaleka osuuka yoye pevi ndjono oshima toshitalako ngaashi oshimbombo nende olwiishi shokukukutitha kashishi shokukukutha enota nonando ngele weshinwa weshihala ukala wuuvite kutya otashi ku etele osuuka yalonda. Tanga aholike sho mwapulakene okavideo nakahulile mpa. Tala omathano ngo taga landula red list, green list and orange list. Tanga unene.